direct. Free Congo. 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 Toujours ma belle pour la moka. Tozo bunda ma belle la biso. Tozo bunda pour la belle. Et kokende te ba ronde mokosi. Donc yebo la maman du moment direct de Londres. A koti makambango. Donc déjà botosawa tosawa. Tosawa en direct qui est. Hey, Free Congo. Free Congo. Free Congo. Donc toi, il faut s'ambassadeur à Rwanda en direct de London. Donc ils se doivent révolter na bana. Donc on est révolté. Donc tu Paris, tu es pour la marche yo. Donc tu Panama, tu es pour la marche yo. On a dit on marquera pour sera là en direct de Paris. Les Parisiens, nous sommes là en direct de Londres. On vient, on se bat pour notre pays. Nous nous battons pas pour les hommes, mais nous nous battons pour notre pays. Et aujourd'hui, on est devant l'ambassade de Rwanda pour la rebunda, pour la makamnabiso. Ça doit y avoir un nyoso. Tata Koufi Banabiso va réclamer la Camboyo. Ça fait 30 ans. Il est assez. Il est tard. On libère un peu la sortie sur l'aise. Oh, il n'a pas pu même le mengoton d'Eni. Bah, Rwanda, ça va plus même le mengo. Is that what you know? Yes. Yes. Aha. Ah. Aha. TikTok. Merci beaucoup, je suis en direct de London. Je suis en direct de London, je suis là, nous sommes là, donc Bisso outil Paris, on est à Londres pour réclamer ma belle à Bisso. C'est ça qu'on y a. Ah, à Londres, donc ils vont accepter le croisaté. Là-bas, on a Bisso compris, on est là. Nous nous battons, même Bisso te vivre ma Cambo, bah là, Bisso va vivre ma Cambo. Et puis bah là, Bisso va en continuer ma Cambo. Ah, on est là. On est là. Nous nous battons pour le pays. Jamais les Rwandais, on n'acceptera jamais, même Ikite Nyapamba,
loba tolala na mabele te pour la mboka wana. Si nous on n'est pas, même si nous on a commencé cette révolte, nos enfants vont continuer. Oh guerre ya liboma ya libela. Oh guerre ya libela. Ah. Viens me voir, je suis à l'hôtel là. Attention, vous voyez tout à l'heure l'adresse. Ah ah. Habito c'est ini. Ma message ko kabona biso bika ke batolo ba panza lelo bokosi. Yo beta toto kwando kimoko boyo. Oli bide wala bangwa na obo. Oh, ala kwando kimoko boyo ba tinda yo. Onganga Rwanda te. Tata, bota bundela zoke onganga Rwanda. Azo se peut-être de temli bosa porte de pas ou là-bas. Oui Congo. Manini? Oui Congo. Oui Congo. Oui. Ah, hein? Pas boy ça. Non, la justice, il n'y a pas la paix. Ah. No peace. No peace. No peace. Free Congo. 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 Free Congo, c'est la Christine des Cochas. Ah, la youtubeuse du moment s'est déplacée pour notre pays. C'est les enfants de Makila, Congolais. Ils ont réclamé. Free Congo! Free Congo! Free Congo! Free Congo! T'as commis mes tombis, t'auras la tête. Ma belle mboka. Free Congo! 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 Nous sommes venus manifester. On est là. Bana Congo. Bomengo, Bawande, Zamba Pimela Bomengo. Bawande, Zamba Pimela Bomengo. Bawande, Zamba Pimela Bomengo. Venons traversant. Bawande, Zamba Pimela Bomengo. 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 Zamba Pimela Bomengo. Bawande, Zamba Pimela Bomengo. Bawande, Zamba Pimela Bomengo. Eh, Bawande, Zamba Pimela Bomengo. Bawande, Zamba Pimela Bomengo. Bawande, Zamba Pimela Babele. Bawande, Zamba Pimela Bomengo.
Barwandeza bapimela bomengo. Bakosebwa. Toye. Toye. Barwandeza bapimela bomengo. 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 Beta maboko, beta maboko. Beta maboko, beta maboko. Wow! Beta maboko, beta maboko. Hey! Partagez le live. No peace. Free Congo. Free Congo. UK. Free Congo. France. Free Congo. Germany. Free Congo. Belgium. Free Congo. UK. Free Congo. UK. Free Congo. UK. Free Congo. UK. Free Congo. US. Free Congo. France. Free Congo. Canada. Free Congo. Switzerland. Free Congo. UK. 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 Free Congo. Thank you very much for coming. UK. Because our brothers and cousins are being killed on a daily basis by a war, by proxy that Rwanda is inflicting our country. Created by the British government. Created by the British government. They were the create apartheid. They were the kill Saddam Hussein So-called big power. with the lies. They are fueling the war of our country. Everybody knows the truth. That we have. We The advice of Kagame is